Treće godine Prvog svjetskog rata na frontovima ništa novo. Ginulo se na istoku, na zapadu, u Italiji i naravno, kao uvek, na Balkanu. Okrepljeni i osnaženi vojnici izbeglih srpskih armija ponovo su krajem proleća 1916. godine od Soluna izlazili na položaje. Lerin, Ostrovsko jezero, a onda Kajmakčalan. Bila su to nova izgibišta. Ali se polovinom te iste 1916. godine sve više i sve češće govorilo o stratištima. Svojevrsnim šiframa na dopisnicama Crvenog krsta do rovova na Moglenskim planinama stizale su preko Ženeve obespokojavajuće vesti iz pokorene zemlje, naročito sa juga Srbije. Dojavljivalo se da se tamo događaju strašne stvari. I događale su se. Zabluda je misliti da srpski narod smatra da je potpuno pobeđen i trajno pokoren. On se još nada da će mu neko pomoći. Odakle bi mu ova pomoć mogla stići, na to Srbi ne daje odgovora. Prosto se i dalje nada. Pisalo je polovinom marta 1916. godine u izveštaju austro-ugarskog generalnog guvernera poslatom iz Beograda u Beč. Pomoći zaista nijotkuda nije bilo. U tom trenutku su nemačke vojske stajale duboko u teritoriji Rusije. Francuska i Britanija su ulagale krajnje napore da bi kod Verdena odolele nemačkoj lavini. A srpska vojska kao da je iščezla sa ovog sveta. Ipak, nadalo se u neki povratak srpske vojske. I to ne u zalud i naprazno. Prilikom velikog izgona iz zemlje 1915. godine mnogo je bilo zaostalih i nepredatih i nepokornih koji su u šumama i gorama izbegli zarobljeničke logore. Te šumce zavojevači nisu gubili iz vida. Kada su sečeni i deljeni kaiševi srpske kože, Bugarima je pripala južna Srbija. Zahvatali su oni i više, i od Srbije, i od svojih saveznika Austro-Ugara. Ali najvažnije je bilo na staroj srpskoj zemlji zatreti i srpsko ime i srpski narod. Počelo je od reči. Narodu, kome su ukorenjene ustaničke namere, zabranjeno je posjedovanje knjiga o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Srbije. Ko ne posluša, čekaju ga logori i kazamati. Združeni mrzitelji Srba zapravo su se svega plašili. I šajkača, i narodne nošnje, i sela i prela, i dinara. Novac države koja je izgubila teritorije bio je bogatiji na svetskim berzama od novca pobednika. A iznad svega su se plašili žena i popova.
Vojnicima i podoficirima preporučivane su samo istinski drakonske, čak nepoštedne mere. Trebalo je oživotvoriti suludost da je oblast Južne Morave kao i istočna Srbija etnički čist bugarski kraj. Sredstva nisu bila važna, obziri nisu postojali. Ovladali su zakoni i bez ljudskih i bez međunarodnih zakona. Reč Srbin treba potpuno da se izgubi i niko ne sme da je izusti, glasilo je jedno od prvih naređenja bugarskih vlasti. I ubijano je za reč. Odlučio sam da kaznim krivce za upotrebljavanje srpskih reči u govoru i pisanju, kazuje bugarski okružni načelnik u Vranju. Ubijalo se zapravo za ćef, iz obesti. Brzo i pažljivo uklanjaju se firme i natpisi, bukte srpske knjige na lomačama, otimaju se dragocenosti, pustoše muzeji, odnose čak i nadgrobni spomenici. Oduzimalo se i ime, i istorija, i vera. Uvodi se bogosluženje na bugarskom jeziku. Uklanjaju se sveštenici. Među prvima je ubijen niški vladika Dositej. O progonu i ubistvima srpskih sveštenika odlučivao je bugarski vladika Neofit koji se ustoličio u Skoplju. Krvožednik nije znao za milost. Samo u Niškoj episkopiji ubijeno je 158 sveštenika. I to jezivo, s nasladom. Tako su Bugari izvršavali naredbu po kojoj srpski sveštenici predstavljaju suštinski izraz srpskog duha i, ako još ima koga, treba ga internirati. A internacija je bila nepovrat. Ali glavni strah Bugari su osjećali od žena. Srpske žene su centar srpskog duha. Istrebljivanje srbizma predstavlja istrebljivanje srpskih žena, pisao je u Nišu bugarski list Moravski glas. Nacija koja živi u pomami i ima razigranu maštu bestijalnosti nije se obuzavala, ni pred ženama, ni pred nejači, ni pred nemoćnima. Jedna izjava postajala je stvarnost. Može se Srbija obnoviti, može Srbija posle rata i da se poveća, ali u Srbiji više neće biti Srba, obećavao je bugarski premijer Radoslavov. Kasapnica Srbije, tako je američki novinar William Drayton opisao Surdulicu, veliko stratište juga Srbije. Ne zna se koliko je ovdje pobijeno, koliko hiljada. Pravila i kriterijumi za likvidaciju nisu postojali. Ubijalo se od oka, nasumice. Prvo streljanjem, a onda se prešlo na tihu smrt, klanje, razbijanje glave kamenom, dokrajčivanje motkama i toljagama. Pirovanje koje ni ubice nisu mogle da podnesu. Okružni načelnik izveštava svog resornog ministra. Mogu da dokažem da su dva vojnika koja su prisustvovala strašnim scenama poludela, a druga dvojica su umrla kasnije u nervnoj krizi. Zastrašiti i pokoriti, oteti svako dobro koje je na srpskoj zemlji rodilo i oplodilo se, bili su cilj i sredstvo bugarske politike. Za ponižene i unižene jedini put izbavljenja vodio je u šume. Svi oni koji su stasali i za pušku bili, odskočili su u gore i vratili se najstarijem srpskom moranju, hajdučiji, zasedama, prepadima, izmicanjima. Iz skrivnica je izvlačeno oružje. U Toplici, Jablanici, Pustoj Reci, Kopaoniku nastaje nova vojna krajina sa četničkim vojnikovanjem. A tada su se pojavila njih dvojica.
Uleto 1916. godine Carsko-kraljevskoj službi bezbednosti postao je sumnjiv jedan, dotad na izgled sasvim lojalan stanovnik Kosovske Mitrovice, čak njihov saradnik u privrednom pogledu. Bio je to Kosta Vojinović. Bivši bečki đak, bivši trgovac, bivši četnik Jadarskog dobrovoljačkog odreda Vojvode Vuka, borac sa Drine, iz Mačve i Sade Ciganlije, rezervni potporučnik srpske vojske koji je kontuzovan i malo ranjen u nogu zastao u opštem izgonu srpske vojske, stekao poverenje Austro-Ugara i postao liferant njihove vojske sa dozvolom da slobodno putuje radi nabavke mesa i drva za potrebe trupa u Kosovskoj Mitrovici i Kruševačkom okrugu. I putovao je i kupovao, ali ne za račun Austro-Ugara. Dužnost vojnog liferanta bila je samo maska. U tom prividu skrivao se srpski komita, sada organizator mreže otpora kome je ustanak bio u glavi. Uspeo sam da ubedim srpski narod da Srbija nije propala i da će ipak postojati i u buduće mnogo veća, zapisao je ovaj pesnik i ratovođa u dnevnik od koga se nije odvajao. I kao što obično biva, neko je Kostu Vojinovića prokazao. Uhapsili su ga, pa pustili. I pošto opet nije umeo da zaturi tragove, pretilo je novo hapšenje. Upozorili su ga blagovremeno. Tako se negde početkom avgusta 1916. godine Kosta Vojinović, čovek brzih shvatanja i odluka, opet prihvatio puške. Obreo se u družini Uroša Kostića Rudinca, koji se već odmetnut proslavio kao četovođa i ugradio se u prkos i inat. U selu Leposaviću na Kopaoniku njih dvojica stvaraju Ibarsko-Kopaonički odred, koji je namah pridobio blizu 80 potpuno naoružanih momaka. Bio je to početak organizovane gerile. Nešto ranije obaveštajno odeljenje Srpske vrhovne komande u Solunu krišom sprema specijalnu akciju. Ubacivanje oficira četnika u okupiranu zemlju. Izbor načelnika generalštaba vrhovne komande generala Petra Bojovića pao je na komitu od zanata Kostu Milovanovića Pećanca, starog i oprobanog četnika, a usto ozbiljna čoveka, kako ga je procenjivao vojvoda Živojin Mišić. Bilo je više razloga za ovu tajnovitu misiju i mnogo je polagano u njen uspeh. Druga polovina 1916. godine puna je privida savezničkih uspeha. Rusi su u Dobruđi. Rumunija se 27. avgusta konačno svrstala u stroj Antante. Saveznici spremaju ofanzivu na Solunskom frontu za 12. septembar. Nalog koji je dobio Kosta Pećanac bio je jasan, sasvim jasan. Trebalo je stvoriti i duž južnomoravske glavne saobraćajnice premrežiti ustaničku organizaciju. Da četnička akcija otpočne kada se bude jasno vidjelo da Bugari odstupaju i da je naša vojska blizu. Znak za početak akcije bit će iz aviona izbačen veliki crveni plakat. U međuvremenu da čeka i miruje bespogovorno. Za misiju Koste Pećanca niko nije znao, ni vlada, ni skupština, ni žitelji u zaposednutoj Srbiji. I dok je trajala bitka za Kajmakčalan i okupu Crne reke, francuski pilot René Cornemon 28. septembra napravio je pravi letački podvig. Za 2 sata doleteo je do ravnih livada i iskrcao Kostu Pećanca naoružanog puškom sa nešto eksploziva, 10 zlatnika i mnogo sreće. Prihvatila ga je grupa mladih gorskih vukova koji su istog časa postali jezgro njegovog odreda. Odmah su izaslati glasnici na sve strane. Od naoružanih usamljenika i grupica koji su vojevali svako za sebe traženo je da se svrstaju pod komandu izaslanika vrhovne komande. I prilazili su znani i neznani, očajnici i slobodari. Najvažnije je međutim bilo pridobiti one koji su već bili na glasu, predvodnike Ibarsko-Kopaoničkog odreda. Jer u narodu se naveliko pričalo da se na Kopaoniku nalazi dobro naoružana četa kojom komanduje Kosta Vojinović Kosovac. Tim pre što taj odred nije imao za cilj da oružano napada neprijatelja, već samo da sprovede organizaciju u narodu.
Upravo je tako Kosta Vojinović savjetovao narodu, da ostane kod svojih kuća do podesnog momenta kada će neke pozvati. Kada? Koliko to još dugih okupacijskih dana do podesnog momenta? Kako još izdržati kada je bezmalo sve muško stanovništvo pobeglo u brda? I pokret se širio, nadimao. Odredi se umnožavaju. Pećancu se prvo pridružuje duhovnik i četnik iz predbalkanskih ratova Dimitrije Dimitrijević, poznatiji kao pop Mita Komita, a onda družina iz Kolašina. Predvođeni kapetanom Milinkom Vlahovićem, 10-ak crnogorskih nepokornika, braća Vlahovići, Radovići, Drljevići, Lakićevići, pošli su za Rumuniju, u borbu na Megdan. No, čim su kročili na Kopaonik, saznali su i za srpske bune i za srpske buntovnike i odlučili da utkaju svoje želje i misli u istu nameru, zajedničku slobodu. Odaslanik srpske vrhovne komande Kosta Pećanac i uzdanik naroda Kosta Vojinović najzad su se sreli. Bilo je to 8. novembra u selu Gornje Spance. Razgovor kratak, razumevanje obostrano i na kraju proklamacija po naredbi vrhovne komande. Komandant Ujedinjenog četničkog pokreta postao je Kosta Pećanac. Preuzeo je starešinstvo i po pravu i po prihvaćenim obavezama. Srbi očekuju nekakve događaje, naslućivali su austro-ugarski obaveštajci. Braćo, ustanak se mora dići. Ustanak koji će osloboditi sve delove naše velike Jugoslavije, ali on se mora odložiti za izvesno vreme. Objašnjavao je Kosta Vojinović na zborovima na koje su dolazili i žene i deca. Kad dođe vreme, oprezno je i svelo naređivao i Kosta Pećanac. Dočaravalo se narodu da su u pokretu svi za jednoga i jedan za sve. Narod je međutim osluškivao druge odjeke. Šaputalo se, naši krenuli. Za 2 meseca bit će oslobođena cela zemlja. I sve pesme Bojanice završavale su se poklikom sloboda ili smrt. Sloboda je zapravo bila još daleko. Ušančene u svoje nepokrete, i naša i saveznička vojska nisu se micale iz dobropoljskih rovova iz kojih neće izaći još 2 godine. Sa srpskom vrhovnom komandom nikakvih ni veza, ni vesti. Pa ipak, junaci, u ime njegovog veličanstva kralja Srbije i naše drage otadžbine, pozivam vas na sveopšti ustanak, pisalo je u pripremljenoj proklamaciji koju su potpisali i jedan i drugi Kosta. Narod se utakao u četničke odrede, sa svih strana. Hrlili su i bez oružja. Četnika imam suviše i ne znam šta ću sa njima. Sve se više množe, javljao je kapetan Vlahović iz Lebana. I počeli su sukobi, nažalost, međusobni. Namerno ili slučajno, 14. decembra 1916. godine kod sela Blaževa, podno Kopaonika, grupa četnika Koste Vojinovića sukobila se sa jednim austro-ugarskim poternim odeljenjem. Od naših niko povređen. Od Austro-Ugara samo jedan sačuvao glavu. Vidim da si podigao neki ustanak bez mog naređenja. Time si učinio veliku grešku jer si upropastio ceo taj kraj. Prebacivao je dragi imenjak Kosti Vojinoviću. Veliki prekor. Kosta Vojinović nije hteo da otrpi svom glavnom komandantu. Vešt i brz i na pušci i u misli, nakostrešeno je odbrusio Kosti Pećancu da od njega ne prima ni informacije ni naređenja. Šta više, sumnja u Pećančeva ovlašćenja pošto ničim nije dokazao da je opunomoćenik vrhovne komande. A raskol su zaustavili Austro-Ugari. U uzoru 30. decembra oko 15.000 landšturmovaca i žandara krenulo je u osvetu i odmazdu. Češljan je čitav kopaonički kraj. Cilj potere bilo je hvatanje i ubijanje srpskih oficira.
Tako je na ovim prostorima Južne Srbije počeo dvogodišnji mali rat koji je trajao do pred kraj Prvog svjetskog rata. Bio je to jedini ustanak iza rovova. Bio je to jedini oružani otpor naroda zavojevaču u Prvom svjetskom ratu. Četvrtog dana januara 1917. godine Austro-Ugari su shvatili da ih Kosta Vojnović magarči po kopaoničkim urvinama. Nisu ga ni vidjeli, ni čuli. Samo su ga osjećali, i to iza leđa, kako im se iskrada i vrzma gde ga ne očekuju. Zato su se svetili nedužnima. Spalili su 57 kuća i streljali 30 seljaka. S obzirom na strogost preduzetih mjera, osnovano je nadati se da u ovoj oblasti mir neće biti narušen u bliskoj budućnosti. Uljuljkivao se stidnik svog roda, Srbin u austro-ugarskoj uniformi, general Babić. A upravo se tada, sa razvijenom trobojkom, kao da su već davno dobili slobodu, pred Kostom Pećancem pojavio lepi kićen Kosta Vojnović sa 30 svojih neukrotnika. Imenjaci se izmiriše. Stvari ovdje idu tako da se bolje poželeti ne može. Organizacija potpuno izvršena i svaki je na svom mestu, raportirao je kapetan Vlahović. Postajali su sila i silovito su se osjećali. Zato ni ja, ni moji četnici nećemo više pitati koliko vas ima, nego samo gde ste, začikuje Kosta Vojnović bugarskog majora Popova. Poneseni traže i nemoguće. Zahtevaju od okupatora da vrati sve prognanike i zatočenike. Zahtevaju da se vrate sve rekvizicije i otimačine. Stičemo utisak da je reč o velikom ustaničkom pokretu, izveštavaju austro-ugarski komandanti guvernera von Remena u Beogradu. Utisak ih nije varao, ali se još ne zadevaju borbe s neprijateljem. Još se čeka da dođe vreme. Upravo je u tom času bugarska vlada naredila mobilizaciju srpskih mladića u svoju vojsku, što je prouzrokovalo povećano bežanje u čete i porast četničkog terorizma, javljao je austro-ugarski konzul iz Niša. Svi muškarci iz Moravske oblasti, pisalo je u poverljivom bugarskom dokumentu, sposobni za rad, od 19 do 40 godina, podležu vojnoj dužnosti u redovnoj vojsci. Vest je bila i neočekivana i poražavajuća. Počeo je lov na ljude. Trebalo je odmah uzvratiti. Naređivano je, čak se i pretilo, da se niko ne šali da ide na regrutaciju. Ali da se niko i ne upušta u borbu. Ako slučajno dođete u dodir s Bugarima, imate se s njima razminuti. Ako pak Bugari pokušaju da pucaju, vi ne smijete ni u kojem slučaju pucati, zahtevao je Kosta Pećanac od svojih četovođa. A pucalo se na svim bojištima. Velika Amerika je na korak do velikog rata. Pojavljuju se i nova oružja. Učvršćuju se i osiguravaju stare linije frontova. Pa ipak, još se čeka da dođe vreme. Dokle? Do kog nedogleda? I došlo je do podvajanja. Dok Kosta Pećanac govori da se treba čuvati preuranjene akcije, dotle su Kosta Vojnović, Jovan Radović, Milinko i Toško Vlahović hteli prečicu. Opstanak se najbolje može obezbediti kroz borbu, ne štedeći živote, i da se zato svaki Srbin lati puške i izvojuje sam svoje oslobođenje. Ljudi koji više nisu mogli da izdrže neljudsko, jedva su čekali ustanak, jer se moralo mreti i ovako i onako. I umiralo se i borilo se.
Svuda, na sve strane ratovao je sam narod bez četovođa. I nastupio je bez izgled i za zavojevače, ali i za komandu četničkog pokreta. Trebalo je odlučiti sa narodom ili se odnaroditi. Savjetovanje četničkih starešina održano je u Jablaničkom Obiliću. Rešiše jednoglasno da se četnička organizacija proširi u teritoriji celokupne Kraljevine Srbije, da se suzbije samovolja, zavede čvrsta disciplina i uspostavi ratni komitski sud. Dodeliše vojvodska zvanja Kosti Pećancu, Kosti Vojinoviću, Popu Dimitrijeviću, Jovanu Radoviću, Miljanu Drljeviću, Milinku i Tošku Vlahoviću. Ali se spotakoše oko dizanja ustanka i podvojiše. Izmenjaše i psovke i pretnje. Većina je bila da se borba odmah zametne. Svi, osim potporučnika Miljana Drljevića i Koste Pećanca, koji je suzbijao misao o ustanku. Nadglasaše ih, ali ne i nadvladaše. Komandant četničkog pokreta, prividno pokoran i saglasan, pobeže u oklevanje. Prilike mu, međutim, nisu dozvoljavale da dalje izvrdava. Zora 24. februara zatekla je vojvode Milinka Vlahovića i Popa Dimitrijevića na povratku iz Obilića. Kod bojnika su ih sačekali Bugari. Oštar i krvav boj neprijatelji su platili sa 20 mrtvih i 2 zarobljena vojnika. Komande više nisu bile potrebne. Oružja se prihvatao i onaj ko se još nečkao. Praštalo je na sve strane. Gospodo, objavljujem otvoren rat, razglasio je Kosta Pećanac, treći srpski ustanak, kako ga je nazvao Jovan Radović, kada je saznao za ishod bitke kod bojnika. Rascepljen u namerama, Kosta Pećanac više nije imao kud. Tako je zvanično počelo ono što nikad nije prestajalo, srpske bune i nepokor. Prinuđen sam bio da prihvatim ustanak u svoje ruke. Šta sam mogao drugo? Jadao se komandant četničkih odreda. Pa, kao da se prepao od rečenog i učinjenog, odmah je naredio da se zaustavi nezaustavno. Slučaj mu je išao na ruku. Četnicima je dopao bugarski opoziv odluke o mobilizaciji srpskih mladića. Uzrok narodnog gneva sada je nestao. Uputstvo srpske vrhovne komande o izbjegavanju borbe sa neprijateljima opet je moglo da se poštuje. Zato je Kosta Pećanac naredio momentalni prekid borbe. Ovim naredbama, međutim, narod nije pridavao nikakvu važnost. U noći između 26. i 27. februara u Kuršumliji je počela bitka bez odstupnice. Ljudi velikog ugleda, a malog vojnog znanja, rešenici da ustanka neće biti samo kad nas ne bude ili Bugara, osvojili su grad, zarobili 92 bugarska vojnika i zastali pred srpskim načelstvom. Dalje nisu mogli. Više nisu umeli. U zgradi su bili zamandaljeni Arnauti, pridruženi Bašibozluk, bugarske vojske, rešen da gine do posljednjeg. Dokrajčio ih je Kosta Vojinović. Čim je čuo za borbe, dojahao je u Kuršumliju, skršio posljednji otpor, zaveo red, uspostavio ustaničku vlast i Srpski narodni sud i drugi put obznanio ono što se već dogodilo, opšti narodni ustanak. A Kosta Pećanac? Pojurio sam da lično ugušim ustanak. I zaista je dojurio 1. marta u Kuršumliju, prepadnut narodnom samovoljom. Plašio ga je ustanak koji nije bio podignut, koji je nastao. I opet svađe, prepirke i razmirice među imenjacima. Kosta Vojinović je tražio da se ide na Prokuplje, Niš, svuda gde se i dokle se može dospeti. Komandant Pećanac opet potraže naredbu da se Kuršumlija napusti i čete povuku u planine. Događaji su se međutim valjali svojom kolotečinom. Vojvoda Vlahović je 1. marta prisilio bugarsku posadu u Lebanu na predaju, a iz okoline Prokuplja su poručivali da ustaju na oružje na svoju ruku i na svoju odgovornost, jer ne mogu više da čekaju. I nisu čekali. U svanuće 2. marta predvodnici Vladimir Trboljevac i Dušan Petrović sa 400 četnika napali su bugarske predstraže. Borilo se za svaku kuću
za svaku ulicu Prokuplja. I deca su u redovima odvažnika. Plen je veliki. 845 zarobljenih Bugara, mnogo pušaka, municije. Nažalost, i mnogo ranjenika. Nisu čekali moje naređenje. Opet se vajkao Kosta Pećanac. Zatečen i zapleten u čvorištu zbivanja koja su mu izmicala kontroli, Kostu Pećanca je opet zahvatio nov moment kolebanja. Opet je ostao s druge strane naroda. A na svakom mestu i u svako vreme je Kosta Vojnović. Po dolasku u Prokuplje i treći put potvrđuje da su Toplica i Jablanica u buni. A buna je plazila na sve strane. Četovođa Milan Dečanski prelazi Moravu. Odlazi na Ozren i u okolinu Sokobanje. Pobune su velikih razmjera i zahvatile su mnoga sela. I samouverenost je zahvatila ustanike. Kosta Vojinović izaziva bugarskog generala Kutinčeva. Mi smo stare i iskusne vojvode i ukoliko bismo htjeli, mi bismo već sutra ušli u Niš. Vi nas tražite po Kosanici i Kopaoniku, a mi smo kod samog Niša. I bili su. Četovođa Mika Moravac prikrada se Aleksincu i predgrađu Niša. Najhitnije. Bugarski šef generalštaba izjavio je da je situacija kod Niša krajnje ozbiljna. Javljao je pre ponoći 3. marta austro-ugarski oficir za vezu iz sedišta Bugarske vrhovne komande. Pred zoru 4. marta pojedini četnički odredi napadaju Niš, dospevaju do Crvenog krsta i stvaraju paniku u gradu. Bugari preklinju saveznike za hitnu i ozbiljnu vojnu pomoć. Smenjuju generala Kutinčeva i za zapovednika Moravske oblasti postavljaju pukovnika Aleksandra Protogerova, koji se sa zadovoljstvom prihvatio da uništi ovo zaraženo gnezdo, čija se zaraza može proširiti i na samu staru Bugarsku. Istog jutra 2 bataljona proslavljene Nemačke 11. armije povučene iz Makedonije su na licu mesta. Ali ustanici nisu tamo gdje ih traže. Sutradan grupa četnika stiže do pred Kruševac. U noći između 5. i 6. marta ustanici kod Đunisa miniraju prugu i sunovraćuju čitavu kompoziciju. Iste noći ruše prugu i kod Donjeg Adrovca. Ne zapomažu samo Bugari. Grupa majora Ratkija kod Blaca napadnuta rano jutro sa istoka i juga i otada su prekinute telefonske veze, javljaju podčinjeni komandanti generalnom guverneru u Beograd. Što pre zauzmi Blace Brus i neka se tamošnji narod diže na ustanak. Odjednom i neočekivano naređuje Kosta Pećanac svom četovođi Vučku Pantiću. Kosta Vojnović je tamo gde su borbe. Očekuju ga i gde ga ne zovu. Neprijatelj se naglo povlači, izveštavali su oni Vučko Pantić o bezglavom bežanju vojnika grupe majora Ratkija preko zaleđene Rasine. Grešili su. U tom trenutku neprijatelj je užurbano prikupljao pojačanje, skijaške odrede, specijalne žandarske jedinice iz Bosne i Hercegovine, elitni 102. puk sa Soče iz Italije, a Bugari po jedan puk sa fronta prema Rumuniji i sa Solunskog fronta. Njihove združene snage brojale su više od 55.000 vojnika sa 130 mitraljeza i topova. Za posebnu podršku u Kruševac je prispeo i jedan oklopni voz. A avioni su nadletali oslobođenu teritoriju i bombardovali Prokuplje. Sva ta sila na više od 12.000 ustanika, čije se naoružanje pokazuje jadno, sa pokojim mitraljezom i bez jednog topa. Ustanici odista nisu imali ništa, ni municije, ni lekova, ni zavoja, ni ko da ih leči, ni ko da ih neguje. Nisu imali ni hrane, a bili su bez ikakve veze sa Solunom i vrhovnom komandom.
nalazili su se iza zida ćutanja, u bunaru prepuštenosti i osamljenosti. U jeku ustaničkih uspjeha bližio se kraj ustanka, ali kolebanja nema, bar još nema. Kosta Vojinović, naviknut na zalaženje za leđa, planira napad na Kruševac. Četovođa Milan Dečanski sa svojim odredom 10. marta oslobađa Svrljig. Četnici istovremeno napadaju Sokobanju i pridolaze Knjaževcu, Zaječaru i Vlasotincu. Protogerovu se čak i preti da prestane sa zlodelima i zlostavljanjima, jer treba da ima na umu da je u Prokuplju oko 800 njegovih zarobljenika sa kojima se lepo postupa. U protivnom, ne šali se Kosta Vojinović, sve će pod nož, jer i mi znamo klati i ubijati, no to je životinjski, a ne čovečanski. I drugi vođa, Jovan Radović, opominje bugarskog zapovednika. Ako i dalje budete upotrebljavali teror u borbi protiv nezaštićenog stanovništva, vratit ću vam u staroj Bugarskoj najmanje duplo. Nažalost, ustanak je predvodilo vođstvo bez jedinstva. I nije neprijatelj kršio ustanak. Razjedale su ga svađe, uvrede, podozrenja, optuživanja, pretnje, čudne odluke. Dok je Kosta Pećanac stalno izdavao naređenja da se sruši most kod Moravskog mramora, Kosta Vojinović je tvrdio da će most trebati našim trupama za napad na Niš. Niš nije napadnut, most nije srušen. I bez obzira na povremena mirenja i bodrenja, među ustanicima je bilo sve manje veselja i hrabrosti. Pojavilo se i najveće zlo. Svojevoljno napuštanje Četa. Mnogi su bili i zamoreni i postali ravnodušni. Najteže je bilo na jugu, vojvodama Vlahoviću i Dimitrijeviću. Neprijatelj je zauzeo Lebane, izveštavao je kapetan Vlahović 13. marta Kostu Pećanca. A mlađi Vlahović je bio još zlokobniji. Narod je konačno odrekao da se bori. Sada se svi sakriše kod svojih kuća, računajući na neke rupe, trapove, jaruge, tunele. Oseka ustanka još nije zahvatila Kostu Vojinovića. Još je rešenje nalazio u nerešivim situacijama. Pun poterne snage, uveravao je i sebe i saborce da neprijatelja treba napadati i danju i noću i tući ga na svakom koraku. Kao da proganja samog sebe, stalno je ponavljao: pobjeda je naša. Kosta Pećanac je međutim imao svoje procene i svoje odluke. Čim se 12. marta vratio u Prokuplje, rešio je na svoju ruku da se povuče u planinu, te da oslobodi varoš od aeroplana i ostalih neprijatnosti. Bio je jedini, bio je pravi. Bio je odista narodni ustanak porobljenih protiv porobljivača u Prvom svjetskom ratu. I nije skršen oružjem. Prigušen je naredbom svog glavnog komandanta. Ustaničke borbe su prestale, ali su nastavljene četničke. Neprijatelj na mramoru do nogu potučen. Izginuli su kao marva. Poslao je posljednji ustanički raport Kosta Vojinović. Nije vredelo. 3 dana kasnije jedinice 102. puka ušle su u Kuršumliju. Svejedno, borbe ne jenjavaju. Vrhovna komanda austro-ugarske vojske ne može da shvati istrajnost i drskost buntovnika. Nedostižni su, neuhvatljivi. Za žandarme i jegere ritmajstera Rupčića Kopaonik je postao ukleta planina. Ipak,
obruč oko Ibarsko-Kopaoničkog odreda polako se zatvarao. Kada je koncentracija Austro-Ugara bila završena, brojala je možda i 6000 vojnika, naoružanih mitraljezima i topovima. Kostu Vojnovića ni to nije prepalo. Nije bio sklon ni da se skloni, ni da se prikloni. Ja sam oficir. Nisam zec da bežim. Do posljednjeg se moramo boriti i ginuti za svoju slobodu. I ginulo se, a slobode su bile još suviše daleko. Saterani u skrivališta, preostali ustanici odstupili su od zajedničke borbe. Austro-Ugari su 24. marta objavili da je ustanak konačno skršen. Dan kasnije to su potvrdili i Bugari. Počelo je opet vreme odmazda i kaznenih ekspedicija. Trebalo je naplatiti nepokor i neposluh. Kraj između Aleksinca i Jastrebca se svetlio noću kao usred dana. Bugarskim oficirima je naređeno da sve unište na ustaničkom području, a Bolećevi su prekorevani da im nedostaje osjećanje odmazde protiv ovoga gadnog srpskog plemena. Protogerov obećava da će nastupiti s najvećom energijom i bespoštedno i da u buduće uhvaćene četnike treba najokrutnije mučiti. Čak i austro-ugarski konzul u Nišu nagoveštava da će uslediti takav krvavi sud kakav još nije doživljen u današnje vreme. I usledio je. Šta rade Bugari, nadmašuju ih Austro-Ugari. Dve civilizacije mržnje neumorno se takmiče u bestijalnosti i svireposti. Narod ovoga kraja bio je ugrožen do potpunog istrebljenja. Svedočio je poznati svetski kriminolog dr. Archibald Rice. Sve se gazilo, i pravo, i čovečnost, i obaveze. Pa ipak, pokret otpora je i dalje prkosio. Treba smatrati da su vojne operacije donele pobede nad ustankom, javljao je Beču austro-ugarski predstavnik iz Beograda. Ali, kod pobednika nema radosti, nema nadmenosti, jer učinak je mali. Zavareničkim vođama poput Koste Vojnovića, Koste Pećanca i Vlahovića uspelo je da se sklone na sigurno mesto. A ta mesta progoniteljima nisu ni znana, ni dostupna. Do danas se nije desio ni jedan jedini slučaj da je koji Srbin predao vlastima nekog bandita ili da nam je pružio pomoć da bi dobio nagradu, vajkaju se Austro-Ugari u svojim izveštajima. A sume nisu bile male. 1000 kruna za živog četnika i 40.000 za Kostu Vojnovića. I to u vreme kada su čitava sela spaljivana, kada su Bugari izmišljali svoje čuvene ljuljaške, kada se potpukovnik Darvingov hvalio da najradije jede pečeno srpsko meso i kada se obroncima Jastrebca, Pasjače, Radana, Kukavice, Kopaonika orila omiljena pesma bugarskih vojnika po 5 na nož. Ni tada, kako je priznavao austro-ugarski baron Kun, nije im pošlo za rukom da bar jednog vođu četa ili uhvatimo ili ubijemo. Šta više, u to sumračno vreme, među ustanicima se sve više vreži ideja o osveti. Jovan Radović javlja 16. marta Kosti Pećancu da će upasti na bugarsku teritoriju i zapaliti sela u znak odmazde. Prve vesti da se nešto strašno dogodilo na jugu Srbije obelodanili su švajcarski listovi i holandski. I austro-ugarski zarobljenici koji su učestvovali u gušenju ustanka. 1000 je obešenih i streljanih bez ikakve presude, bez obzira na pol i doba. Čitava su sela pretvorena u pepeo, svedočili su. Odista se nije znalo koga više žaliti.
žive ili mrtve. I baš tada, posljednjeg dana marta, Kosta Pećanac iz svoje skrivnice donosi odluku. Na Bugarsku. Da i oni učine od Bugarske ono što su oni od naše domovine učinili. Ni zaslepljenost, ni ludilo. Čete ustanika su ostale gotovo kompletne. Glavnom komandantu stajalo je na raspolaganju 2574 četnika. I najvažnije, još se osjeća u narodu moral i volja. Na Đurđev dan kod Vidojevačkog krša okupilo se 37 četovođa sa 1243 ratnika. Svi u punoj bojnoj opremi. Ličilo je na pravu mobilizaciju. Nedostajao je samo jedan. Kosta Vojinović. Zašto? Zašto borac nije bio na bojištu? Neobaveštenost, surevljivost, neodobravanje zamišljenog. Glas o prikupljanju i namerama četnika dopro je i do okupatorovih doušnika. Austro-ugarski poslanik u Sofiji javljao je Beču. Ponovo ožive ustanički pokret u bugarskoj okupacionoj oblasti i šta više, delimično je ugrozio staru Bugarsku. Procena je bila tačna. Kosta Pećanac izdvaja nekoliko stotina četnika nepokornih i neposlušnih za pohod na Bugarsku. Pošto je otpevana himna i sveštenik ih opevao za života, odred je krenuo. Drsko, iznenadno, prvo napadaju železničku stanicu u Ristovcu. Prepad je bio silovit, a borbe teške. Braniocima pristiže u pomoć jedan oklopni voz, doleću i avioni, no kasno i uzalud. Četnicima polazi za rukom da onesposobe most na glavnoj pruzi Niš-Skoplje. Bez zadržavanja prelaze bugarsku granicu i svete se. Ljudi su klani i ubijani. Nismo palili zato što nismo htjeli da otkrivamo kuda prolazimo. Strašno, neumereno. Pravdali su se. Kad nas boli, neka i njih malo zaboli. I prodiru dalje. Sve dublje, sve bliže Ćustendilu. Glavnom stanu bugarske vrhovne komande prikrali su se na nekoliko desetina kilometara. Na putu im je Bosiljgrad. Varoš smo celu upalili tako da je pretvorena u pepeo. Upad u Bugarsku bio je najveća gerilska akcija u Prvom svjetskom ratu. Vojnički nije imala velikog značaja osim rušenja mosta kod Ristovca. Psihološki posejala je paniku. Politički ubivali smo i klali onako kao što su oni nama radili. Neprijatelj je bio zabezeknut i zabrinut. U biltenu Nemačke vrhovne komande se priznaje da je zbog napada na Ristovac saobraćaj bio prekinut 2 dana. Upućene su nove trupe zbog nesigurnih prilika na jugu. I svaki dan nova akcija. Svaka grupa još jedan udarac neprijatelju. Osveta na osvetu. A Bugari se još više ostrvljuju. Nešto strašnije nije mogla da izmisli ni jedna nacija sveta. Beričet poneo, no zemlja pusta, crna od paljevina, nigde svadbe, nigde sabora. Beleži u svoj dnevnik Kosta Vojinović. I još više muka zadaje goniocima po kopaoničkim vododerinama. Mir nije u potpunosti uspostavljen. Nevoljno priznaju Bugari i dodaju da je ustanički pokret opet oživeo. Dok gora zeleni, dok se četnici opet okupljaju, dok malo i veliko odriče neprijatelju poslušnost, nova gloženja među vođama, opanjkavanja, podmetanja, pa čak i zakazivanja sastanaka da međusobno puškom razgovaraju. 2 mjeseca posle slamanja ustanka, kada je trebalo čuvati glavu od neprijatelja, sami sebi su oduzimali i čast, i ugled, i poštovanje, a bogme, radili su jedan drugom i o glavi. Na sastanku izmirenja ovde u selu Đušnici 10. jula 1917. godine razgovaralo se s metkom u cevi i ošrapljenim bombama. U međuvremenu bore se.
Ne dozvoljavam da me Austrijanci jure kao zeca. Radije ću sam da napadam. Beleži Kosta Vojnović i napada. Napada i vojvoda Jovan Radović sa svojim pirotskim odredom. Napada i kapetan vojvoda Milinko Vlahović. Napadaju. Ali za okupatore najvažniji je Kosta Vojnović. Taj smeo i opasan protivnik koji ne osvane gde omrkne, uvek u pokretu, vazda na belegu, stalno na megdanu, ni Bugarima, ni našim pograničnim zaštitama nije dugo vremena dopuštao da predahnu, priznaju Austro-Ugari. Sa razvijenom trobojnicom i verom da Bog čuva Srbiju, taj uzdanik naroda sa svojih 300 odvažnika i prkosnika jezdio je padinama kopaonika uvek spreman da se založi i pogine za drugog. U borbama sa Ibarsko-kopaoničkim odredom osvajači su gubili sve bitke. Tome se moralo stati na put. Naročito posle teškog poraza Austro-Ugara na brdu Kaljaja. Tako je Kosta Vojnović izvojevao prvu četničku pobedu posle slamanja ustanka. Mera je bila prevršena. Austro-Ugarska vrhovna komanda interveniše kod Bugara. Traži da se u obostranom interesu stvori plan o zajedničkoj akciji protiv Koste Vojnovića. Odmah je prikupljeno više od 7500 vojnika i oficira u cilju da se konačno učini bezopasnim predvodnik četovanja Kosta Vojnović. Osmodnevna hajka počela je 19. jula. I opet su Austro-Ugari bili i pobeđeni i ismejani. Dok se Kosta Vojnović odmerava sa austro-ugarskim snagama kod Gornje Draguše, Kosta Pećanac je u blizini i u skrivanju. Ne oglašava se, ne pokreće. Pušta da borbe minu kraj njega. A borbe se sve više rasplamsavaju. I kada su shvatili da regularnim jedinicama ne mogu doskočiti Kosti Vojnoviću, Bugari su se dosetili svojih komita. Stvorene su takozvane kontračete, sastavljene od ljudi bez duše i srca, sa odobrenjem da rade šta hoće. I pročule su se po zlu. Zajedno sa svojim predvodnicima, Tane Nikolovom, Gavrilom Stojlovom i Krum Zografom. No, ni to nije slomilo četnički otpor. Odmetnici su počeli da se odmeću od odmetnika. Raspušteni u očajanju, nemilosrdni u bezglavlju, pojedinci su uronili u pljačkanja i zlostavljanja. Navrzli su se na one koji su im pružali i skloništa, i previjališta, i hranu, i preobuku. Zaboravili su čiji su. Tako je narod, pored Bugara i Austro-Ugara, stekao još jedno zlo. Četničke izgubljenike. I opet je trebalo sve iz početka. Kosta Pećanac ponovo prikuplja raspršene ljude i odrede. Ubeđuje oklevala, šalje čete preko bugarske granice da bi Bugare na svakom koraku uznemiravali. Priprema i nešto više. Pošto nije imao nikakvu vezu s vrhovnom komandom na Solunskom frontu i nikakvi nalozi nisu dolazili odnekud sa strane, upućuje svog poverenika Antona Stankovića potajom u Solun. Hrabar momak, ali bez sreće. Uhvaćen je negde u Albaniji. Okupatori osjećaju da se opet nešto sprema, i to krupno i značajno. Da bi preduhitrila događaje, nemačka komanda naređuje najveću predostrožnost, jer su komite ponovo u više navrata napale nemačke vojnike. Stradanje Stankovića u Albaniji nije obesnažilo namere četničkog vođstva. Prema Solunu je 5. avgusta krenula grupa od 7 ljudi pod vođstvom vojvode Dimitrija Dimitrijevića.
Sledili su ga Aleksandar Piper, Proka Planić, Vlajko Vladisavljević, Vlastimir Vuković, Ratko Stefanović i Petar Jovanović. Svi nisu stigli na odredište. Ispred linije fronta nabasali su na bugarske patrole. Na licu mjesta poginuli su Ratko Stefanović i Petar Janković, a zarobljeni su ranjeni pop Dimitrijević i Aleksandar Piper. Planić, Vuković i Vladisavljević dokopali su se Soluna. Izveštaj vojvode Koste Vojnovića predali su obaveštajnom odeljenju Srpske vrhovne komande. Vojnović je tražio novac, jednog oficira, jednog hirurga, jednu dobro opremljenu četu vojnika i uspostavljanje stalne veze sa vrhovnom komandom. Poručivao je bez surevnjivosti i zlobomišljenja. Ja i vojvoda Pećanac produžit ćemo dalje energično, bez obzira na dalje teškoće, rad kao i dosada. O razmiricama ni reči. A situacija u zemlji bila je sve teža i teža. Počeli su da ginu i najistaknutiji i najsmeliji. Ali i da se predaju. Ovladala je klonulost. Od 712 četnika predao se 151. Bugari najzad likuju. Razbijene su najznačajnije četničke grupe. Mnogi su obeshrabreni i predali su se dobrovoljno. Četnički pokret je na izdisaju. Ali priznaju, izgleda da duh nezadovoljnika još nije slomljen. Na ostacima tog duha još je stajao Kosta Vojnović. Zato su tražena nova sredstva da se odstrani iz borbe. Prvo pregovorima. Jemčili su mu život ako se preda. Predati se neću ni u kom slučaju živ, samo mrtav. Nisam vođa razbojničke bande, već sam oficir koji je pozvan da noću i danju bdi nad svojim narodom. I ne samo da nije hteo da se preda ženski, već je i diktirao uslove za nastavak pregovora. Zahtevao je da se iz ropstva puste svi članovi njegove porodice, da mu se isplati odšteta od 100.000 dinara, da može sa oružjem ići gde hoće i da se njemu i njegovim ljudima jemči život. Austro-Ugarima šalje i svoju sliku, kicošku, da ga upamte. Mnogo su mogli da prihvate Austro-Ugari. Mnogo, ali ne baš sve. Pregovori su prekinuti, ali ne i prepiska. I dok narod peva, njega zrno da ubije neće, Austro-Ugari povećavaju nagradu za hvatanje Koste Vojnovića. Ni to ne pomaže. Ali, ono što nisu mogli neprijatelji, dokrajčili su dojučerašnji prijatelji i saborci. Ustanički redovi su se sve više proređivali. Streljani su pop Dimitrijević i Aleksandar Piper. Junački su poginuli Vojnovićevi pouzdanici i predvodnici Arnauti Ramiz Ali Draga i Ramadan Nazirović. Predali su se Kosta Vučković, Milivoj Rajičević i Jovan Bulajić i postali najopasniji. Prokazivali su sve i svakoga. Potere bugarskih i austro-ugarskih prvoslednika tek sada postaju delotvorne i razorne. Prebeglice su ih vodile skrivenim stazama i navodile na samo njima znane bogaze. I to prilježno, odano, jer su se obavezali da će Vojnovića ubiti ili živa uhvatiti. U međuvremenu, Srpska vrhovna komanda šalje kapetana Jovana Ilića i pilota Sinišu Stefanovića da se prebace u okolinu Bojnika. Kapetanu Iliću data su izričita naređenja da obustavi svaku četničku akciju i svaku pomisao za dizanje opšteg ustanka u zemlji, jer bi to štetilo stanovništvu, a ne bi imalo veću korist za vojsku. Naređuje mu se dalje da vojvode i četovođe moraju svoje čete rasturiti na najmanje sastave i skrivati se od neprijateljskih vlasti, a i od našeg naroda. I najzad, Ilić je morao da stavi pod svoju komandu i Kostu Pećanca i Kostu Vojnovića. I to bez pogovora. A zatim
u najvećoj tajnosti stvoriti nove čete koje ne smeju znati jedna za drugu. Cilj napada, pruge i putevi. Trenutak dejstva određuje vrhovna komanda i to onda kad naša vojska bude stigla u predeo Skoplja. Ova naređenja nikad nisu izvršena. Prilikom sletanja avion se kod bojnika srušio, Ilić i Stefanović su uhvaćeni i streljani. Kosta Pećanac ostaje prikriven i radi po starom. Izdaje naređenja bez znanja i odobrenja drugih vojvoda i zapanjuje sadruge. Na Mitrovdan obznanjuje: svim četovođama naređujem da se predaju Bugarima, jer ja sam s njima sklopio ugovor i svakome zagarantovan život. Ovo sam učinio za spas naroda srpskog. A ako ima i takvih koji više vole sebe no svoje, njima najstrožije naređujem da se kriju po vučjim i mišjim rupama. U mišje rupe posle 2 godine borenja. I svako je pošao na svoju stranu. Milinko Vlahović i Jovan Radović su se pritajili. Kosta Vojnović, oglušen na naredbu imenjaka, i dalje vojuje verujući u svoju zvezdu. Nažalost, Bugari mu ne pružaju predah. Najzad ga je i izdaja sustigla. U zoru 16. oktobra namamljen je i sačekan njegov ibarsko-kopaonički odred 30 km severozapadno od Kuršumlije. Pod unakrsnom vatrom ostalo je 18 mrtvih i mnogo ranjenih, a zarobljena mu je komora, municija i arhiva. Uz njega je samo njegov dnevnik. U toj borbi gine i njegova miljenica Stanka Petrović, rođena Dimić, i njen brat Janačije, barjaktar odreda. A i njega je metak sustigao. Zasedu su mu namestili njegovi bivši četnici, prebezi. Sa nekoliko preostalih pratilaca Kosta Vojnović pokušava da se sakrije i leči. Nažalost, krug se oko njega sve više sužava i steže. Bugari čak povećavaju nagradu za njegovu glavu na 90.000 leva. Iscrpljen, najzad je našao predah u ovoj vodenici nadomak sela Grgure. Tu po svim običajima 9. decembra proslavlja krsnu slavu Svetog Đorđa Alimpija. Spokojstvo je za kratko. Bugari 23. decembra otkrivaju njegovo skrivalište. Borba neravnopravna, ali žestoka. Jedan po jedan ginu svi pratioci. Kada je ostao sam i sa jednim metkom, 26-godišnji Kosta Vojnović održao je reč. Živ se nije predao. Preostali metak namenio je sebi. Prvo su ga mrtvog izlagali po selima i varošicama za strah i opomenu meštanima, a zatim su mu ispunili posljednju želju zapisanu u dnevniku. Sahranili su ga ovde negde gde je i poginuo. Ali ni to nije bio kraj ustaničkih borbi. Generalni guverner von Remen javljao je Beču posle pogibije Koste Vojnovića. Svuda u narodu još ukorenjene ustaničke namere. Zato na sunce sa Pećancem. A on od jeseni 1917. do proleća 1918. luta od Sokolovice, Pasjače, Vidojevice do Jastrebca. Srbija, koja je oblast spremana za ustanak i opasnost neprestana, živi pritajeno. Niko nije znao šta se sprema, a spremalo se. Na Solunskom frontu 14. septembra 1918. godine počela je velika artiljerijska priprema. Sutradan neprijatelj je bežao u panici.
Nažalost, bio sam vrlo dockan i izvešten, objašnjavao je Kosta Pećanac, koji se u međuvremenu, da bi preživeo, prebacio u Sandžak. I tamo ostao. Prodorom antantinih snaga u Makedoniju četovanja su se brzo raširila. Komitski pokret se veoma aktivno ispoljio. Ovo je posebno izrazito u Srbiji, u kojoj se celokupno muško stanovništvo hvata oružja i sarađuje na oslobođenju tla otadžbine. U čuvenom prodoru prve armije vojvode Petra Bojovića kroz Grdeličku klisuru posle kapitulacije Bugarske, neprijatelja u povlačenju sačekivali su iza Čuka i Stena naoružani meštani. U celoj zemlji su se pojavile srpske čete i vršile prepade na naše jedinice koje se nisu dovoljno zaštitile u konačištima i prilikom obeda, na naše pozadinske službe i komore u maršu, nanosile oštećenja u železnici. Svedočio je načelnik Nemačke 11. armije i dopisivao: bilo je lakše uhvatiti buvu u džaku nego ove čete u ispresecanom planinskom zemljištu. Te čete su za nas predstavljale pravu nesreću sve do kraja borbe u Srbiji. A onda ćutanje. Ćutali su oni o sebi, ćutali su drugi i o njima i o sebi. A bili su jedini, bili su pravi. Bili su odista narodni ustanici protiv porobljivača u Prvom svetskom ratu.